Gusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. Reka turebere hamwe umunsi umusirikare wa nyuma w'Umudage yahunze Kigali mu ntambara ya mbere y'isi. U Rwanda, ubwami buto bwari mu mutima wa Afurika, rwisanze mu buryo butunguranye rwagezwemo n'ibikorwa by'intambara ya mbere y'isi. Nubwo hatabaye isibaniro ry'urufaya rw'amasasu n'izindi ntwaro nk'uko byagenze mu Burayi cyangwa se hafi y'Uburasirazuba bwo hagati, u Rwanda rwabaye imari yatumye ibihugu by'abakoloni bishyamirana birupfa kugeza ubwo hari ibikorwa bya gisirikare byabayeho bituma Abadage ba nyuma bakubitwa inshuro bahunga Kigali kibuno mpamaguru. Mu gitabo The History of Rwanda cyangwa se amateka y'u Rwanda cyanditswe na Paul Rutayisire afatanyije na Deo Byanafashe, bagaragaza ko imizi y'amakimbirane mu Rwanda ifite inkomoko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kane ku itariki ya 24 Nzeri, ubwo ingabo z'Ubudage zari ziyobowe na Captain Wintgens zagabaga igitero ku kirwa cya Ijwi zigatanga ibikorwa byo gushaka kwikubira ibice byose bikikije ikiyaga cya Kivu. Muri iki gihe u Rwanda rwari ruri mu maboko y'Ubudage bwarukolonije kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1897. Nyuma y'imyaka ibiri habaye inama izwi nka Conference de Berlin yarangiye ibihugu by'i Burayi bigabanye ibyo muri Afurika. Icyo gihe Ubudage bwari bufite abasirikare batagera ku 50,000 mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, bituma mu bihugu birimo n'u Rwanda Abadage batangira kunanirwa kugenzura ahantu hose. Nubwo batari bafite umubare munini cyane w'abasirikare babafasha kwigarurira ahantu h'igihe kirekire, igisirikare cyabo cyarangwaga n'imyitwarire myiza, bituma Ubudage bubasha rero kugumana u Rwanda igihe kirekire binyuze mu mayeri yabo y'imirwanire arimo ay'ishyamba, ibitero shuma, bakagerageza kandi kwegezayo ingabo z'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza. Kuba u Rwanda ruri rwagati muri Afurika byabera Ubudage iturufu ikomeye cyane by'umwihariko ku bijyanye n'inzira z'ubucuruzi bwakorerwaga mu bice bikikije ikiyaga cya Kivu. Nubwo byari bimeze bityo, Ababiligi bari bafitiye akarere imigambi yabo ku buryo bahozaga ijisho ku butaka bwagenzurwaga n'igihugu cy'Ubudage muri Afurika y'Uburasirazuba, aho Ubabiligi bwabonaga u Rwanda nk'ahantu heza bahera bagura ibice bagenzura. Ubabiligi bwari bwaramaze no kwigarurira Uburundi butangira gutwototera igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na gatanu. Abadage bagerageje uko bashoboye nubwo bari bake, barwana bafatanyije n'abaturage bari barabiyunzeho bashaka kugumana ubutaka bwabo. Byatumye umwami Yuhi wa gatanu Musinga yisanga mu ihurizo rikomeye cyane kuko yasabwaga imikoranire n'Ubudage mu kurwanya Ubabiligi. Yakomeje gufata indi ntera. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na gatandatu ingabo z'Ubabiligi zitangiza byeruye urugamba ku Rwanda zigamije kurwigarurira rukava mu maboko y'Ubudage. Ku wa 28 Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na gatandatu, Colonel Militol yayoboye ingabo z'Ababiligi zigerageza gufata ibice by'ingenzi nka Gatsibo, ibyabaye intango y'urugendo ruganisha ku gufata umujyi wa Kigali. Babifashijwemo n'abasirikare b'Abongereza bari bavuye muri Uganda. Ababiligi babashije kugana i Kigali bwango nubwo yari mu maboko y'Abadage. Icyakora nabo babonye ko amazi atakiri yayandi, batangira kuvanamo akabo karenge. Ku wa 5 Gicurasi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na gatandatu, abasirikare ba nyuma b'Abadage bavuye i Kigali bakwira imishwaro mu majyepfo y'u Rwanda, i Save no mu Burundi. Ku wa 9 Gicurasi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na gatandatu, Ababiligi batangiye kugenzura byuzuye umujyi wa Kigali, bishyira iherezo ku ngoma y'Abadage mu Rwanda. Kuvanamo akarenge kw'abasirikare b'Ubudage byatewe ahanini no gutinya gukomeza kuba hagati y'ingabo z'Abongereza zagenzuraga Uganda n'iz'Ababiligi zagenzuraga Uburundi na Congo. Uretse ibice by'amajyepfo abasirikare ba Captain Wintgens berekejemo, hari n'abagiye mu misozi ya Nyundo mu burengerazuba bushyira amajyaruguru mu mashyamba yari hafi aho ngaho, nyuma baza kwambuka baragenda. Mu gihe Ababiligi bari bamaze kwigarura u Rwanda, batangiye kuyobora mu buryo butaziguye ugereranyije n'uko Abadage babigendagamo gake, ku buryo n'abaturage bo hasi batangiye kumva umurindi w'imitegekere y'Ababiligi. Abaturage batangiye kujya basoreshwa bakanasunikirwa gukora mu nyungu z'ubukungu bw'abakoloni. Umwami Musinga wibwiraga ko bizashoboka akongera kugira imikoranire n'Abadage, yisanze atorohewe n'imitegekere y'Ababiligi. Ababiligi basenye uburyo bw'imiyoborere Abanyarwanda bari basanganywe bashyiraho ubwabo. Ingaruka z'izi mpinduka zabaye mbi cyane. Buhoro buhoro Ababiligi basahura umutungo kamere w'u Rwanda, bagakoresha abantu imirimo y'agahato ivunanye, bituma abaturage batangira kugirana ibibazo n'abayobozi babaga baratoranyijwe. Ku itariki ya 1 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1962 u Rwanda rwahawe ubwigenge bufatwa nk'ubwacagase
ubucagase nyuma y'umwaka umwe imitegekere ya cyami ishyizweho iherezo burundu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe. Imitegekere y'Ababiligi yateje akaga gakomeye u Rwanda, irema ivangura ryagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, igahagarikwa n'ingabo za RPA zari zishamikiye kuri FPR Inkotanyi. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka duce mu gihugu cy'Ubufaransa babwire ko hoze ari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy w'imyaka 70 kuri uyu wa mbere aramenyeshwa igihe agomba gutangira igifungo cy'imyaka 5 na gereza azagikoreramo nyuma yo guhamwa n'urukiko rw'i Paris ko yakoresha amafaranga ya Muammar Gaddafi mu matora yo muri 2007. Urukiko rwakatiye Nicolas Sarkozy muri Nzeri 2025 aba perezida wa mbere w'Ubufaransa kuva mu ntambara ya kabiri y'isi ndetse n'uwahoze ayobora igihugu cyo mu Burayi ugomba kujya muri gereza nyuma yo kuva ku butegetsi. Nicolas Sarkozy yamejwe kuba yaragiranye amasezerano n'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi agamije kubona inkunga y'amafaranga yo gukoresha mu matora yo muri 2007. Abashinjacyaha bavuze ko nyuma yo guhabwa iyo nkunga Nicolas Sarkozy yagombaga gufasha Gaddafi kongera kugira igikundiro ku ruhando mpuzamahanga nyuma y'uko igihugu cye cyashinjwe uruhare mu bitero by'indege byabereye i Lockerbie muri Ecosse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani n'ibyo muri Niger byahitanye abantu amagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Nubwo yahamijwe ibi byaha, Nicolas Sarkozy yakomeje kwamagana icyemezo cy'urukiko avuga ko ari ikandamiza n'akarengane maze ajurira iki cyemezo. Ubwo yajuriye, amategeko y'Ubufaransa ateganya ko igifungo cyatangira gushyirwa mu bikorwa biteganyijwe ko azashyirwa mu gice cy'abafungwa bafite umutekano wihariye cyangwa se mu cyumba cyihariye. Umunyamategeko we ashobora gusaba ko arekurwa by'agateganyo ariko azakomeza gufungwa kugeza igihe urukiko rw'ubujurire ruzafatira icyemezo. Nicolas Sarkozy asangwa afite ibindi bibazo by'amategeko birimo icyaha yahamijwe cyo gusaba umucamanza ruswa muri 2014 aho yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe, harimo amezi agera kuri 3 yamaze afungiwe mu rugo akoresha igikomo cy'ikoranabuhanga. Yongeye gukatirwa umwaka umwe n'amezi 6 afunzwe, andi 3 asubitswe kuko ku byaha byo gukoresha amafaranga atemewe n'amategeko mu matora yo muri 2012. Urukiko rw'ikirenga ruzatangaza umwanzuro ku bujurire bwe mu mpera z'uku kwezi gutaha. Duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mabwire ko Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yinjiye mu mpaka zo gusobanura ibyo Perezida Felix Tshisekedi aherutse kuvugira mu Bubiligi bigakurura urunturuntu mu banyekongo ubwo bari mu nama mpuzamahanga y'ubufatanye bw'umuryango umwe bw'Uburayi na Africa Global Gateway Forum 2025 yabereye i Bruxelles mu Bubiligi. Yaratandukiriye maze sukunenga u Rwanda yivaho. Mu ijambo yavugiye muri iyi nama, Tshisekedi yongeye kwibasira u Rwanda agaragaza ko ari rwo ntandaro y'ikibazo cy'umwuka mubi. Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko igihugu cye gifitanye umubano mubi n'u Rwanda na Uganda kandi nta na rimwe yigeze agaragaza imyitwarire y'ubushotoranyi kuri ibihugu byombi. Yavuze ko we na Perezida Paul Kagame aribo bafite ububasha bwo gutuma ibintu bitarushaho kuzamba hagati y'ibihugu byombi. Perezida Felix Tshisekedi yabwiye abari muri nama ko Perezida Kagame yanze kwitabira inama y'u Rwanda kandi yaratangaga icyizere mu kuzahura umubano hagati y'u Rwanda na RDC. Imvugo za Perezida Felix Tshisekedi yakuruye ukutavuga rumwe n'abanyekongo, bamwe bifatanya nawe, abandi baturage b'abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari ikimenyetso cyo kutagira icyerekezo gihamye ku bibazo by'umutekano muke igihugu cyabo gihanganye nabyo. Bavuga ko ijambo rya Perezida Felix Tshisekedi rigaragaza intege nke nka perezida uyobora igihugu gifite igice cyigaruwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 akaba adafite na gahunda ihamye yo kugarura icyo gice mu maboko ya leta. Ubwo yari mu nama y'abaminisitiri i Kinshasa, Minisitiri w'Intebe wa RDC Judith Suminwa yirengagije ubushake buke bwabo mu kugarura amahoro, yita Perezida Felix Tshisekedi uharanira amahoro mu karere ndetse ko ari cyo ijambo yavuze ryashakaga kugaragaza. Ati kuva yarahirira kuyobora igihugu, Perezida yakoze uko ashoboye ngo igihugu cyacu gitekane kandi gitere imbere. Ubutumwa bwa Perezida Felix Tshisekedi kuri mugenzi w'u Rwanda bugamije guhagarika intambara no kwimakaza iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ijambo rya Perezida Felix Tshisekedi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko uyu Perezida wa RDC akwiriye kwemera ko ari ufite mu ntoki ububasha bwo kuzahura umubano w'igihugu cye n'u Rwanda aho kwigira nyoni nyinshi. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi akwiriye guhagarika ibyo gukina urwenya rwa politike urimo no gukoresha nabi urubuga aba yahawe mu bijyanye n'inama z'ubufatanye mu by'ubukungu zirimo na Global Gateway Forum mu gukwirakwiza ibinyoma ku bukuru w'igihugu mbere yo kwigira inzirakarengane ikibaje
ubwe yateje nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire.